Ndirokire nguite o gathanduku ka nguo gathanduku kare oronire president anguirie uguo na wheelbarrow niko ndirokire nako indo cingi ciothe ona guku nyumba ndirakorire president anjekereire ndina TV kiu urona hau uriri urona njikarire uyu wa matajiri mari ndina riko inene muno hau giti no aranjeke makateni maya mothe urona guku ndirakorire guku ona nie ngiuka ndiretikagia erare surprise ti ati ni ndiroi kwina kindu ona ria ndirirwo nguo tukuo ndiramenyaga ndauragia riu ndagai nguthi na nguo ciakwa ndige na ku njoke no ria ndironire president ahingurira nyumba ria ndirakorire ona ni ndireitire maithori to ndiretikagia. Mount Kenya Digital TV, utheri wa rurire. Mwiroreri wa Mount Kenya Digital TV umuthi gwenda gukunyita ugeni hamarito njitagwo Wangari wa Gitiha na umuthi twi mwena wa Mukuru kwa Ruben haria President Ruto arahingurire nyumba cia affordable housing na hena andu marikitie kuingira nyumba icio ni tuguthi kumariria tumorie uria nyumba icio cihana. Hena nyumba cia 1 bedroom, bed sitter na 2 bedroom na umuthi uyu haha Mount Kenya Digital TV ne nguthie nawe ngutwarithie o wega tuthi tuone uria nyumba icio cihana na uria mundu araregister niguo uhote kuoya nyumba ici cia affordable housing. So tuthie nanie tuthi ngimuonagia uria nyumba icio cihana. Oria gwirire mwirori wa Mount Kenya Digital TV ni gugutwara kuri nyumba iria mundu uingirite ira atwire uri hana na muthenya o muthi twinake haha ni one of the first tenant tiati ni one of the first tenant, the only tenant uria ukorirwo agikoma nyumba ici na ni gutwira kiria akorire guku na uria kuhana sofa no uji introduce kuri airoriria kwa Mount Kenya Digital TV umere ritwa riaku na o kaundu kanini kege nyumba ici. Amarietwa njitagwo Jerusha Muthoni ninie muigwa mwene nyumba eno na ndirokire gukuira na ndiraigwa ngenete muno tondu ira ndirokire nguite o gathanduku ka nguo kautu kare turonire ugitwaro gathanduku kare oronire president anguirie uguo na wheelbarrow niko ndirokire nako indo cingi ciothe urona guku nyumba ndirakorire president anjekereire ndina TV kiu urona hau uriri urona njikarire uyu wa matajiri mari ndina riko inene muno hau giti no aranjeke makateni maya mothe urona guku ndirakorire guku riu ni ndiraigua ngenete tondu ndirona uria president atwirire ni egutwinua kweli ni ndiretikirie ni ma tondu ona nie ngiuka ndiretikagia erare surprise ti ati ni ndiroi kwina kindu ona ria ndirirwo nguo tukuo ndiramenyaga ndauragia riu ndagai nguthi na nguo ciakwa ndige na ku njoke no ria ndironire president ahingurira nyumba ria ndirakorire ona ni ndireitire maithori to ndiretikagia. So kira kitu urona guku ndiragikorire guku na no njire o mundu othe urenda ku apply nyumba ici apply na ndakaigue na guo ya nyumba ciothe cihana o ni civanicitwo ciothe cihana uguo urona guku gwakwa kuhana na ninie mundu wa mbere wa kuingira guku ndaire guku in fact ndirakomira gatoro kega tagakana kanini njukirie thaa 3 ikarire gako ona ni ingikoma haha ri gukira thaa 3 icio so ni ndira mundu wothe uratwirorera na nyumba ici itiroranio ni cia Mukenya wothe anda ithingi ukiingira haria gate-ini nwonie hena kibandiko ki hau ni handikitwo ni cia Mukenya wothe utirapagurwo no kana no koguo no njire andu mundu ni athie haria cyber-ini kona thimu-ini yake athie apply mboma yangu na ni ekugia nyumba ni nyingi ona ngwiciria mugiuka no murona no mafundi no maraka nyumba ni nyingi ino ni studio twina cia 1 bedroom na kwina cia 2 bedroom so nyumba ni nyingi. Riu mamde twero hauja ati uheiru ni uhetwo irio ni ire kwa icio kwina irio kwina mucere ndakorire mucere kilo 10 kwina mboco kwina mutu kwina sukari
riu nie ndi mundu muhunu Fio ndinauma nja guthi kugura kindu urauma kugura ki na we na indo ciothe uguo ndirehingirire haha ona riu tigani andu marathinagia tondu manatindaga kamurango tondu andu matiretĩkia andu matiretĩkagia ona andu maroka maranjira tiga itherũkire na ciongemera wega ni ati kuma nyumba gwako tondu ndajirie kuoerwo video kuma nyumba ndirera andu ithi mutironire ithanduku haria rirokire na raisi ari sukumite na wheelbarrow mena hari su hao manjukumeire riu mwitikie tondu gutiri kindu ndirokire nakio okay riu waikarire ihinda rigana atia niguo ukorwo wi mwene nyumba ino nyumba ici twerirwo mweri wa 11 ri gwatuika kwi boma yangu ni andu ni mara apply affordable houses ri noguo ndathire ko apply so ngi apply na ngifumilia in fact ni andu aingi muno twayuririe nao na makiremererwo no nie ndiaremereirwo ndarionaga kioneki ko no ndona ndina no ndarotaga ngiona ngikoma kanyumba ga kifahari na Ngai ni arokire karanginyaniria kwaria mane ndeigua ngikenera Ngai muno tondu twapuraire tuli andu aingi muno tukifauru no Ngai aranjagura ndiri umwe wa kwaraniria na president na guka kuheo kanyumba ta gaka ngakuirwo nginya nguo ni president na akaingira nyumba akahingurira tumai ngeyoga moko nigetha njitikie kwina mai tugaikara nake haragati-ini na ciana ciakwa na tukarangia nake ni ndeigua ndi mukenu muno riu ngira president ati atukirikiriria niguo ndimonie uria nyumba ihana nie no njirire president Ngai amurathime amuongerere miaka na amwaramirie mihaka na ona andu aria raigua makimuhura matikamuinainie gwiro ya njitie ri athie na mbere arikie wira wake na yani ndigua ngenete tu ndigua ngenete Ngai amurathime na ndimwira wau arandutire mukuru ndagetikire njoke mukuru ndagetikire nyitirire fiu ndagetikire njoke mukuru ona njikarite uguo ndire expect muthenya mwe wa mithenya ni nguthi nginya State House twaranirie nake turi au turi eri uguo Thank you muno mam. Riu ndimonie uria nyumba ihana niguo metikie no menya mundu ukona nikuo gwitikia o ringi mwirori wa Mount Kenya Digital TV o niguo nyumba ihana na oria waigwo okire tu na ithanduku ria nguo riu tuone nyumba ino na uthie na mbere guthikiriria Mount Kenya TV na kwionera na ndukariganirwo ni subscribe na ushare video ino hamaritwa njitagwo Wangari wa Gitiha tuonane baadaye. So guys, as you can see hapa penye mama amekaa kitanda yenyewe ni pure white. Pillowcases and the pillows nne pure white. Wow, na inakaa vizuri sana. Hii ni 4x6. 4x6. Wow, na mmekewa hadi kakio hapa ujiangalie vizuri venye iko. Ungekuwa unatengeneza vizuri. Na pia kuna art hapo. So in the washroom. Tuingie tuone how spacious. Oh, and it is spacious guys. Oh my god. Look at this. Wow. Pia huku there is a shower there. It's very amazing. Maji ni moto na pia hapa mmekewa shower hapo. And the mirror and everything. Wow. Na naona uko na fungo yako hapa tu ya boma yangu. Hii ni boma yako kwa kweli. So guys, tunatoka hapo nje kidogo. But then the water is there guys. Unasikia? Kuna maji. Everything is set. Tunde tuone pia hiyo mchele amepewa. So we have here we have the let me hata hii TV ulipata hapa hivyo tu mama uko na bahati. Mungu wako basi atutembelee pia sisi juu sasa. We can see now. Oh wow, we have this is the TV rack here. Wow, yani hizi vitu zote umezipata huko. We have the coffee table, wifi. Uko na wifi na unatumia katululu na uko na wifi. Wow. So we have this coffee table here, and guys, this is wow, and it is like it's very strong. Tusiseme ati hizi vitu wamepewa sijui zinakaa aje. No guys, I'm here to witness, and it is a very strong coffee table. We have the curtains over here.
And we have the nini side drawer. Oh, wow. In nayo ni nini the lamp. Hata hizo vitu siko hapo chini nilipata nimewekewa hapa. Hizi zote? Fungua hapo chini. Hapa chini. Oh, nice. Hii ni poa, hii ni mzuri. Kazi mzuri. The curtains are high quality, guys. These are nini blinds zinaitangwa aje zenye za ku nini darkness kabisa. We have this chair here and this is her daughter. And I enjoy too. Tasalimia watu ambie tu hello. Hi guys. Uko na furaha? We have this chair. This is a 2-seater but hii watu watatu wanaweza kaa. It's very big. It's very big. And wow, and it is good quality. Very good quality. Kamtoto kusomea hapa. Nikali hapa? Eh, pia mimi nikwe. Wow, unafanya tu kazi yako hivi na pia hapa kuna space ya storage pia hadi hapa chini. Wow. This is such a nice. Oh, guys, and I'm telling you this one here, it's very strong. So Mom nini ametuambia hii ndo alibebewa. Hii peke yake ndo aliingia nayo kwa hii nyumba. Hii sanduku peke yake. Wow. So guys, you can see here we have ni storage ya kuweka nini veggies na fruits whatever. Mama usiniambia di vikombe. Yeah. Vikombe zote. Shika moja hivi. Wow. Wow. Na pia vikombe ziko, sufuria, kila kitu. Hey, mom. Lucky. Na pia wametengeneza vizuri storage here. Kila kitu. Fridge. Tunaenda hapo kwa fridge. So we have the nini here. Hapa ndo pa kupikia. We have the gas here. I guess mama unapika na hii ama sahi haija connectiwa bado but tumeambiwa hapo nje kuna gas. We have a mini fridge here. And for one person iko poa kabisa mom. Na pia kuna storage hapa naona hapa chini. There's so much storage. Mchele iko wapi? Hiyo. Hapa? Shopping nzima hii. Hiyo mchele nitajamaliza. Okay. Na maragwe pia. So amekusort kila kitu. Kila kitu iko sawa. Ati mzee. Amekujali sana. Wow. So guys, these and oh my god. Karibu nisahau Italian carpet. Karibu nisahau this Italian carpet. This is Italian carpet, guys. And it feels nice kukanyanga. And I'm so lucky to be one of the people wenye wamekanyanga. And kuna steamer. And the light is, it's lighting. Yes. It's lighting. It's amazing. We have the glasses over there. We have everything. Kila kitu. Yani what you have to come here with ni your clothes peke yake. Si ndio mama? Juu tena hawezi kununulia nguo wajui size yako. Kama angekuwa wanajua wangetununulia. Bedsitter pesa as in the monthly is 3800. Yeah. First month the amenities ni free. Tuko na steamer, tuko na maji, tuko na gas. Hizo zitakuwa free for the first month. Then after that token utajiwekea, gas utapata bill, maji we will bill you. The unit inapata a package ya mchele na maharagwe. Yeah. Hiyo nayo iko every unit. Wakiingia to set them off. Yeah. Like a welcoming something. The rice is 10 kilos, so Okay. yeah, lift we have two. We have two per floor. Yeah. Internet iko free. Yes, karibuni sana. Okay. Orege mwiroreri wa Mount Kenya Digital TV gwenda gukwira ni thengio muno ni kunyitanira na nie muthenya wa mothe thiini wa mukuru affordable housing haria ngwihoka ni wahota guthoma kaundu o kamwe shegie affordable housing na ni uguthi na mbere na kuregister agikorwo ni urenda gutuika a new owner wa affordable housing ni ugathi haria eCitizen ugathi hau kona boma yangu ukaregister wa register no ukorwo you one of the lucky
lucky tenants agũkorwo own a house here in Mukuru or around the country. Hena ingĩ ndĩronire cigiakwo harĩa Makeji hakuhĩ na Keno. Harĩa angĩkorwo nĩ ũrenda nyũmba ta icio ũgathiĩ hau apply harĩa eCitizen Boma Yangu no ũkorwo ũrĩ one of the lucky winners arĩa megũkorwo magĩcagũrwo makorwo marĩ the new owners a nyũmba ici. Na ũrĩa wona nyũmba ici nĩ thaka na nĩ njega, angĩkorwo no ũciĩke nginya BNB, iyo ni a business idea, angĩkorwo ndũrĩ nacio no ũgũre ũciĩke ka BNB ũkarĩhithia andũ gũka gwaku. O rĩngĩ ngwĩhoka nĩ wathoma kĩndũ. Hamarĩtwa njĩtagwo Wangari wa Gĩtĩha, na mwĩroreri wa Mount Kenya Digital TV thiĩ na mbere na kũni support, na ũthiĩ harĩa ũsubscribe, ũfollow, na angĩkorwo wĩna rũgano o ruothe ũrenda ithuĩ ta Mount Kenya Digital TV tũkorwo tũrĩ a mbere gũcover kana tũkave o ũhoro o wothe, rũgano o ruothe wĩnaguo, no ũthiĩ na mbere hau ũkoya namba yakwa nĩ ngũmĩiga haha ũthĩ. Wenda no ũhũrĩre thimũ kana ngũtũmĩre email yakwa ũtũme hau nĩguo tũthiĩ na mbere kũmenyithia a Kenya kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ tũwendete wa Kenya. Hamarĩtwa njĩtagwo Wangari wa Gĩtĩha, na thengiũ mũno nĩ gũkorwo ũrĩ wa mbere kũnyitĩrĩra. Thank you.